Категория 86 кг, победа в полуфинала за Фабик Бахтияр Иран. Seniors freestyle 86 kg из Нейди, Байбелур Бахтияр Иран. Следващата категория класически чуй 77 кг, полуфинал Малка Самоян, Армения, Елмар Нуралиев, Украина. Okay, the next match, seniors Greco-Romanian style, 77 kg, it's Malkan Amoyan, Armenia, and Elmar Nuraliev, Ukraine. Категория 50 кг жени, победа в полуфинала за Светлана Ичева, Казахстан. Let's see the winner is Svetlana Anticheva, Kazakhstan. Следваща среща на Капикца, категория 53 кг жени, полуфинал Юни Шимоно, Япония, на Крис Бермудес, Аргентина. The next match, seniors women wrestling for 53 kg is Ryono Shimono, Japan, and Patricia Alejandra Bermudez, Argentina.